Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Of the Sri Rayam ST Assembly constituency in the state of Meghalaya, hereby certify that I have on the 2nd day of March 2023 declared Shri Kamingwan Ungwan of Shampong Portion, sponsored by the National People's Party, to have been duly elected by the said constituency to be a member of the House of the Legislative Assembly, and that in token thereof I have granted to him the certificate of election. Tham tâm như là constituency trong đó của mình là Australia constituency con phải thông báo cho sao ở ngoài ra bộ đề nghị semua ada kira kira itu tidak Tuan kau apa boleh baik yang Australia constituency itu ada yang jangan kurangnya ini dia pasnya buat tambun atau sahaja tam ini dia buat Australia constituency baik dan MG ini jenis ingat. Jadi kita awak pula bicara tempat hamtam. Hari ini kita juga kerem. Kita kalau kerem dan mau kafir ngaruh dan mau kafir. Karena tempat hamtam. Ya cenderung diupaya yang berkesiungan setiap bahapnya ya kasut kasain itu bukan hamtam. Nah yang mengaku di tempat itu hamtam. Norok ini cenderung kandidat Mungkin yo ni perumahan dia tidak jauh. Dan kenapa dia angka kandidat dia? Advise supporter lagi mau kenam mau perumahan. Hari ini dia kamu tu apa juga cakap. Dan nanti kamu buat sesin dia kerana cong sai untuk orang kamp. Boleh support dia di press media. Boleh ya iji. Baik yo em konstitusi yang wadang em di cincin-cincinnya. Aran ekulaya jadi yung semua ekulaya yuk perai nga stom but kamtam yaki nongtong yang macam pengkulun yang jadi stom bagi hal yang macam nga dekat pun ini cikamat sak sekam ini kita mewanra roy par konstitusi itu anut kecil kena berbonjat tentang apa yang lain. Am orang kecil, udah nyosok sempat, betul tak? Am sok, am kelami, am sempat. Anjing kena ngambil hijau, wari dan hijau badar. Kita itu empat bak yang betul yang ceniak, semua. Tapi anjing itu orang berkebin isu bahwa ada race, election campaign, tak anjing lek melingpi. Engineering College na ya bukan institute wanra muslim aja kalau kita ini Engineering College na under process jo ye hule sinle te kalau yo pi kampung college le dalam teman ngin college sudah lah mat kan ni tengah yo MKM hang kam pai ya teman education wa health sector group sector ni MKM karena tengah ni leong percang prestom kan ye ne tahu penbiang betul ya konstitusi pun isu. Dari je rak kami abang tu orang tu kini DC office dalam rak na tu. Ini dong. Ada. Cuma nak kita nak jual. Ya dah rak di DC office. Kita tak kajing kena lah ni. Kajing itu orang nak division ngaku aku lam kerja mah. Ilek rak kita nak division secampung. Kan nak division cuma em gua jual. Tam em surok ke Cimitar leh jual. Nanti dah kan ni kan nak division pat kedukat di campung dan konsensi reliang konsensi tu ni yang mau kaya konsensi. Unnecessary em gua ini. Percitom migi kontraktor, percitom migi staff. Nu em gua cangkung di empat juta gini staff. Kat kamu man kat ngayo, nu ora iga. No division man ke cangkung division ngayo di rap hari burung staff. Haji itu surok keti sukai. Kete to untuk wa kelam wa lek benye ke jual ora ikan. Kani to hak yang itu ora. Em Cimitar surok burung em ini. Unnecessary create traffic jam, create lagi bro. Kete to negaliang ngak wa benci kita.